Siyabingelela kubabukeli beSoshangane TV emakhaya. Babukeli emakhaya ke. Njengoba sasishilo ukuthi makhona okusha esigayile sovela lewindi sizosho ukuthi hayi naku okusha esigayile. Kulo shintsho olunye olukhona esigodleni sisho futhi simemezela. Babukeli ke somemezela ukuthi special ebesinaso phakathi kwaleli khaya leli sesiphelile namhlanje siyasivala kodwa ababukeli babe sebeyakhala ukuthi engathi siza ngamatshe kakhulu la ekumemezeni lemvula sikhwama yala ekhaya bacela sixegise intambo ngoba bayakhala bathi imali ayikho kusho izinkampanini abasebenza kuzona imali ayikho ziningi indleko ababhekene nazo njengabantu abaphila kulomhlaba bacela ukuthi sixegise inketanga emqaleni emananini wezinto ezisiza abantu abafika phakathi kwaleli khaya behluphekile sase sesiyabazwela sa izinto eziningi sesithe ukuxegisa kakhulu sihlisile kakhulu kwehliwe kwashonwa phansi kwa manje bakhala kakhulu bakhale ngazo libatshelene hayi sabona nathi ukuthi hayi lokho ukukhala kwabo ngazo libatshelene kusifakela incindezi nathi kwa manje akukho ubudala ukuthi bafike la bakhala isilile sodwa ukuthi manje siyacela nixegise emkhulu nibiza kakhulu hayi sihlile sazibeka emananini akahle kuyakhulunyiswana sabantu especially somemezela ukuthi especially ke besinaso ke usukwini namhlanje ke sesigcinile sesivaliwe kodwa isakho siyavuliwe kwabazocela ukuphila phakathi kwaleli khaya siyabonga kakhulu khona ibhava desinalo la besigeza ngalo umakhosi laba bathi bahamba bayothwasa bafike lapha bathwasa basebenzisa imali ezinkulu bethwasa sebebuya sebebuya bezophuthula phakathi kwamakhaya abo sebelindele ukuthi bazasebenza nabo kwazi ukuthi ingene imali phakathi kwekhaya kwavaleka kwangasebenzeka abanye bathi babuya baphuthula emakhaya abo kwase benzeka loso sikhashanyana iminyaka yamibili noma wamunye umunyaka kwavaleka umsebenzi kade sibasiza kakhulu ke labafikile kakhulu balenzile futhi neqiniso khona nje omunye umakhosi ngeke ngisho ukuthi wakubi ngoba nawe uzophatheka kabi wafika lana ekhaya wahamba wayokuthwasa wamosha imali ezinkulu kakhulu ingane zakhe za boleka leba bank simthwasisa simenzisa konke usiko la webhekene nalo la kule kulomuzo wethwasa bona elwa lempo ebhekene nayo khona waze waphuthula waqeda kunenduku la besigeza ngayo umakhosi le nduku siyifake le nduku sidalwa siyifaka nodlozi malibuye siyifaka nezinye izinduku engeke sasisho ukugeza ngayo nje besinika nje umakhosi simgezela simfake nezinye inhlanga linde 3 days alegeza ngayo le nduku meke ekhaya ibavulele kakhulu umakhosi lo makhosi ufikile ke phakathi kwaleli khaya wasiphathele enkulu ifone ezongipha ngiphatha ifone engaka manje ngathi silady na uzojabula mebona ngikhuluma ngaye wangiphathela nemali usuku la izolo beluluhle kakhulu mina belihlobile ngiphatha ifone enkulu engangesilady ilapha emotweni esivalweni ungiphile nje wangithengela ifone entsha wangipha nemali umsebenzi uvulekile kwawuthi kubuye kushingilozi yakho wetmethandazi iphakame kwabuya konke kuzula le nduku lengikhuluma ngaye le nosidalwa nodlozi malibuye nezinye izinduku ke ezimbili engeke sazimemezela yona induku abayithokozele kakhulu bathi basebenzele kakhulu umakhosi bebefika kakhulu umakhosi phakathi kwaleli khaya kade sine special nezinyanga futhi zifikile kakhulu nazo siyabonga izinto zabo ziqhuzukile nalabo bade bethatha le nduku yobusoka ibasebenzele kakhulu bonke siyajabula senamile uma nginamebona nathi siyanama sijabule okunye ke nginiphathele kona ababukeli ke emakhaya namhlanje nginiphathele le nduku le bayibiza ngomaliliza le nduku le iyavele endukwini zenhlanhla abanye bafaka enhlangeni lezi inhlanga zobuqili lezi zokuthi mahlolela umuntu avele ehlinyembeza akhala angazi ukuthi ukhaleni noma umuntu ophambi kwabantu ojwayele ukukhuluma nje phambi kwabantu abomphakathi bafike lo usizi noma befundise le nduku le into ebakuthi ngiveze kanje ngiyiphathe le nduku moyiphula phakathi ivuza amanzi ngako yenza lobuqile ngikhuluma ngake moyiphula nje induku yayivuza amanzi ngiyekubone la njoba mina ngikholelwa kakhulu kwi video call mangikhuluma nomuntu
kwi-video call ukuthi sibonane sibhekane. Ngibona abantu abaningi kakhulukazi abantu besifazane njengoba kuwusika. Khuluma la nge-video call umbona ufaka ovolo le madlebeni. Ovolo laba sebeyela uyakhala uthi hey mkhulu ngiyafa amadlebe. Kodwa uthola ukuthi uzozilwela ezinye izinto uzosikhulumela ngezinye izinto. Hey mkhulu amadlebe ayangibulala ngiyafa ngilali nje wakuyike ebusika. Lento ingiphatha kabuhlungu kwamanje abantu abaningi abajwayele ungifonela banenkinga ukuphathwa yindle. Lo buthi ngumuthi wendlebe lo. Unamandla kakhulu ekulapheni indlebe lento. Ngale kwalokho kade ngikhuluma ngako uyakuthatha uphule ukothise emlilweni mofuna ukukhipha amanzi kahle. Ukothise kufudumala mase uyaqhephula. Kunamanzi ekuzawakhipha la kubona kuvuzwa wakhongozela. Uwathele endlebeni phakathi labantu abaphathwa amadlebeni. Yabo kulula lokho uyobona noma ngesigangeni noma yikuphi mohamba nje. Umalilisa. Ukuthele phakathi endlebeni. Mase ukuthelile ube novolo ozoqhephula noma into eyisponge uyivale indlebe. Uyiqeda nya indlebe kusho kuthiwa bongalala ebusuku igwazi indlebe kuze kusebalela abantu awulele. Kwamele abantu ebona ebanga ukuthi ngifike nawo le duku uzokhombisa ile simo engibhekana naso ngiyabona hayi labantu kushuthi khona into efake ngiyenze kubona. Bonke abantu abangifonela nge-video call bafaka uvole emadlebeni. Namafutha enhlwathi ayingane kule nduku. Le nduku inamandla kakhulu abanye banenkolelo ukuthi namafutha enhlwathi ayilapha indlebe. Yilo muthi oyinkunzi ekulapheni indlebe umaliliza. Uyishawa ivale nyaka kusho kuthiwa ineminyaka iphuma ubovu sohamba odokotela wazi wamfishane. Yona inkunzi ke lekulapheni indlebe kumuntu ophethwe indlebe. Kwaye ibona le iyahlupha kakhulu lento endlebe. Bakhuluma nomuntu uthi ukeJoburg ukekhe emsana. Senze ivideo call nomuntu esifazana nawo ngikhalela ngamadlebe. Kodwa yena uzela ngezinye inkinga uzongibikela ngezinye inkinga abhekene nazo. Sengimona ufaka ovole emadlebeni lo sithi hey mkhulu ngihlushwa na amadlebe angilali ngibotha hayi ngeke. Inkulu inkinga. Sona ke izinduku enginiphathele zona. Enye induku engiyiphethele yona namhlanje lathi ibhizi yagaywa ngale kukhala isiqulu usizi lapha. Kusho isiqulu le nduku neyibole insizisi le. Insizisi yezitha uma umuntu ohlushwa yizitha, insizisi yomncinda le. Ukwazi umncinda. Ubeka nje ipani lakho lishise noma ke stofini noma ke emlilweni. Malisha le pani selishisa uthela amanzi amangaka ngangekoti glass wathele. Ashe lamanzi ahlihle ngathi iqanda ukhe le insizisi le ngehloko sombese. Ukhe nje ihloko esingaka. Bese uyathela la uzimelele ngawo umbese kanje. Uyancinda. Umemeza le nkinga obhekene nawo. Uma unesithi obhekene nasemsebenzini uyasimemeza. Mangunomuntu phakathi kwekhaya lenu onicindezele. Uthola ukuthi into zakhe ziyaqhubeka unenzela uqile engaboni kahle. Uyamemeza naye ukhulume nawo lensizwa uncinde ukhulume uyikhulumise uyitshela ukuthi ngikhuluma nani bafana boboya ngithi njengamanje ke zonke izitha zami engizaziyo nengazazi shayeni ikshayele zona lidle yonke imithi eziqine ngayo uma umazi nangegama ungamemeza makuthi umuntu osekuhluphe kakhulu okuhlukumeza kwaba abantu abaningi abafika lezigodleni banezimo zokuthi khona umuntu ophakathi kwekhaya lakhe mhlawumbe unezigubhu noma wafika nenyanga wathi hayi manje sizolungisa izinto naye inyanga engifike nayo izosilungisela izinto phakathi kwaleli khaya kanti lenyanga sebeplanile ngale bazokwenza umqilo ukuthi bathwebela le nhlanhla zenu uhamba kwale yaka seyenze lezi zinto into zenu seziyaklasha zonke zishona phansi yena uyaphakama uyaphumelela lensiziki igudike lapho ke kodwa umuntu kanjalo kuyena ongamemeza usho ukuthi akafelwe izimoto ahlupheka phelelwe yizo yonke into izomphazamisa kusho ukuthi unezigubhu sifaka izinto ezibuqilo obutidi usathane esihogweni ibhizi yaqulwa kaleli igqulwe kusukela izolo silesikhalelo ke isiqulu isazakhushulwa ke ifakwa amathambo ke ifakwe namakhanda emamba nemisila yemamba ikhushulwe ibisiqhwaqa ukuthi ingavinjwa ndawo bese kumenyeziwe lidumali yathatha yona ke insizwe esithiya siniphathele yona siniphathele le yiduku yabona lo kwawa bastard amafutha emvubu lawa imvubu le inkunzi lobani wabona ibovu naye enye ndiphu yesibili kunenduku ethandwa amadoda kakhulu esibenzela yona la ngalamafutha lawa le nduku le uyisebenzisa kumakoti uma kuthiwa umakoti ulento umakoti wakho ubuya ngakuhloniphi uma ukhuluma naye akuthathise kwamalayisha akubhekisele nomuntu uthi ukhuluma naye uthi akakwenzela ukudla azenzele ngesikhathi esithandwa yena noma uyamsola ukuthi uyajola umbona nje sekekhonela ethule hedwe WhatsApp
akufuneki ukuthi ube lokubangela umsindo lo makoti wakho wenza njalo wena sihonqisa ubuthongo uzenze isiphukuphuku ungesona le nduku lesiyikangise kakhulu le nduku mawusondela kuyena uyoncela kuyena ugcoba lekhinqini into encane nje chweshe ucobe lekhinqini la endukwini yakho ufike ulale na wena ongitshela ukuthi kuzokwenzekana emva kwa 3 days isigangi lesesinzima kakhulu uzophenduka isiphukuphuka phahluka kakhulumele zonke izinto obongazazi nawe uzothuka uzokuthanda ngenye indlela futhi kunezinto nje azazidayisa yena azibambise ngothi uyamsola ukuthi uyajola noma bengahloniphi uzakuhlonipha isigangi senduku lesi sifuna nje usebenzise kahle ungastandazeleli mwazi ukuthi hayi namhlanje ngizasondela kuyena nginekumbela ngincelisa unje chwesha into encane gcobe kule nduku yakho le so yasondela kuyena uyamncelisa yona induku enamandla kakhulu ke le eyisiga kodwa ngijabulela ukuthi ithathe umuntu oseganiwe unomakoti ingasetshenziswa umuntu oyoyisebenzisa entombini ngoba intombi izohlukumezeka nibuye ukhathale yona uyilahle egcine sekwenzeka izinto ezingafanele ezagcina zenza ukuthi ube necala wena othathele induku wayimina futhi ngiyoba nalo icala uNkulunkulu ngoba phela le nduku ngiyazi ukuthi inehluko esibi umuntu osokumbalekele ucamanga wena bisigcila sikanembeza le nduku siyigangise kakhulu ngoba siyifakele emvubi inkunzi siyazi ukuthi le nkunzi siyifakele abaza abantu abaningi bazi ukuthi le mvubi nikusetshenziswa insikazi labakhanda ngayo izigcabo inkunzi le isebenza kubona ke lobuqilo nje imvubu le inkunzi ngoba nibona inamanona abovu nje inkunzi insikazi iba namanona amhlophe bayazi abakhona ke leminyangeni kulomsebenzi wobunyango ukuthi imvubu zihlukana khona emhlophe insikazi kube khona ebovu siyakhe ngobuqilo obudidu sathana esikogweni manje okuningi ngeke sikubale kakhulu kuba namhlanje nje wasivala special khona sebevela abahlasele abakhona la kodwa ke bonaya bazuya endaweni ezinjengemifula bazothatha nyama phasela abanye abahlushwa zipoki khona insizwe esinayo la mohlushwa isipoki uthola ukuthi kade wahamba lesipoki siyaqinya uba nenkwashe emzimbeni silale nawe kule shunqi sesinaso la sifike sifake amalahlo odengezini bese siwafakile sifake leshunqi sogqume usifake ngaphasi kwakho lo dengezi lishunqele la kuwena khuphuke ngamasende kwenyungu enzeka siyakhwesha lesipoki sihambe ukuthi ngiyahlukumeza lento uthi ngowaphela iza kuwena kabi khile kwenza izinto zonke sikunike enye ufika uqhubeke wenze lapha phakathi kwekhaya lakho mase ufika ekhaya induku yokuxosha isipokwe ke umuntu ohlushwa isipoki othi uyahamba kuthiwe wena washadiswa nesipoki kwathathwa into yakho yogqoka ogqitshwe ethuneni kwavuswa lesipoki ukuthi asishade nawe sihliphize yonke into yakho uyahamba khona kuvela lesipoki sikhathazile nawe le ndawo wazi ukuthi uzoyenza njani namhlanje ke khona labo abazolwa lozozimpi nabanye ke abahlukahlukene njengamanje hloko basuka la sizohamba siyobhekana sibalwise zona lezi zimpi lezi bobukeli ke sithi asiphinde futhi sinazise ukuthi hayi izinduku lezi insizwe zamalumbo zisakhona phakathi kwaleli khaya lezi stroke zisakhona umvusankunzi ukhona umuthi washukela kukhona zonke izinduku lezi enzazi ezike zanilwisa izimpi kakhulu zikhona nentshelezi lezimanga bayithanda kakhulu kabantu bayivume kakhulu kala kakhulu Richards Bay ayikhona inkunzi evumile yathi hayi yazi lento le ntuku le ntelezi le lokho esikufaka lobulongwe bendlovu lechelwa ngayo ukugada leli khaya leli yona bayivume kakhulu le ntelezi le bemhlupha kakhulu bemgqekezela lapha ethaveni yakhe bafike babuye bakhobheke ibhamu lengane zakhe sibike yona le ntelezi hayi uvumile uthi hayi ikhaya lakhe selibukhuni kakhulu uyakubona behla benyuka bedry umuzi bethi hayi asingene ngala ngathi kuyakhanya ngala singene ngala badry akuze kusi isikhathi sibe sahamba so izona ke lezo nduku ke zisakhona ezahlukahlukene babukeli ke emakhaya ke siyacela ukuthi ni subscribe mongifonela sikhuluma izinto ezijule kakhulu senza i-video call kusacela nokuthi ngixwayise ukuthi uFacebook anginawo mina uFacebook lo muntu ozibiza ngami lapha kuFacebook cha kumina mina isikhathi saFacebook anginabo so isikhathi saFacebook sicela ukuthi ni subscribe ni ifone number nizeyibona nje gijima lapha phezulu uma ufuna sikhuluma into ejule kakhulu so ufuna sijule kumele wenze i-video call sikhulume nge-video call abantu abaningi nje basithinta ngayo i-video call uma ufuna sikhulume sijule kakhulu
Mawubona ukuthi ngathi sike endaweni inetwork esingenayo ungashaya ngekholi usifonele ngecall ejwayelekile. Makube njalo.